дуруд ба дӯстони азиз ва мухлисони гӯштини миллӣ. Инак мо ба марҳилаи асосии мусобиқаи ҷумҳуриявии ба гӯштини миллии гӯштингирӣ расидем. ин вохӯрӣ байни ҷавонони соли таваллудашон 2000 ва 2003 бахшида ба гиромидошти хотираи устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов дар маҷмӯаи варзишии шаҳри Кӯло баргузор гардид ва акнун мо сабқати аввалини ниманиҳоии вазни то 55 килоро манзури шумо мекунем. баракатулло паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо хилъати сафед аст. ин варзишгар қаблан Саидхон Раҳмоновро дар сабқати 4-1 ниҳоӣ шикаст дод. аз ин пештар ҳам ҳукумали Одинабоевро мағлуб кард ва чанд марҳила 3 даврро бо пирӯзӣ анҷом доду ба марҳилаи ниманиҳоӣ вазни то 55 кило роҳ хат гирифт. ҳарифи ӯ Ҷурахони Бобохон аз дастаи федератсияи миллии гӯштингирӣ. ин паҳлавон ҳам дар як давр озод буд, баъдан Латифзода Абдулазизро шикаст дод, баъдан Муҳаммадҷон Сайдалиевро ҳам мағлуб кард ва ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. ҳарду варзишгари вазни то 55 кило алон талошашон самарабахш нест, аммо дар маҷмӯъ бисёр бо як масъулият, ҷиддият ҳарду ҳам таваҷҷӯҳ барои дарёфти имтиёз доранд. довар Баҳодур Халилов аз шаҳри Душанбе аст. довари ҷавон имрӯз ҳам кори ҳакамӣ дар як сатҳи зарурӣ буд. бисёр инҷо ҳам Ҷумъахони Бобохон фурсати муносиб, имконияти хубро ҳам аз даст дод. ва рохат ба марҳилаи ниҳоии ин мусобиқотро нафаре соҳиб мегардад, ки дар ана ҳамин нерӯсанҷии чаҳорум ғалаба ба даст меорад. воқеан иштироки фаъолонаи паҳлавонони ҷавон дар шаҳри Кӯло бори дигар собит месозад, ки гӯштини миллӣ дар кишвар рушд мекунад. инҷо ҳам огоҳӣ ба ҳарду паҳлавон бинобар сабаби ана ҳамон ҳолати нодуруст доштан, ки дар гӯштини ҷудо роиж нест, яъне банди дастро инқадар фишор овардан ба ангуштон. ҳарду ҳамин ҳолатро анҷом доданд, ки довар ҳам инро бар аъло мушоҳида кард ва ҳардуро муҷозот намуд. имконияти хеле хубро акнун паҳлавони хилъати кабуддошта хуб истифода кард Ҷумъахони Бобохон. албатта дар ин раванд боз мо мушоҳида мекунем, ки Ҷумъахони Бобохон андаке ақибнишинӣ дорад. танбеҳ дода шуд ба Ҷумъахони Бобохон бинобар сабаби боз андаке ақибнишиниаш дар рафти ин нерӯсанҷӣ. аввалин лаҳза ё фурсати муносибро ки чун истифода кард, баъдан ҳам фориғболии худро нишон медиҳад ва ақибнишинӣ мекунад. бисёр ҳам мубориза акнун ҷолибтар сурат мегирад. паҳлавононе ки имрӯз дар вазни то 55 кило мехоҳанд дар марҳилаи ниҳоӣ бошанд, аз худ матонат ва ҳунари беҳтар ҳам нишон дода истоданд. ин дуро дар назар дорам, ки Икромзода Баракатулло ана ҳамин чеҳра намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. танбеҳ боз ҳам ба Ҷурахони Бобохон дода шуд. Баракатулло дар ин маврид ҳам ҳалуки берунаро агар боз бибинед,
бисёр пассив аст ҷурахони бобохон. танбеҳ дорад аллакай. албатта ӯро мебояд ки дар идомаи мубориза боз ҳам ҷиддитар бошад. паҳлавони ноҳияи файзобод хилати сафед дорад, боз ҳам ба суръат камарбандро боз инҷо ҳам дубора албатта бибинед ки зарур аст, дар лаҳзае ки зарур аст амали баъдӣ, амали дигар, баракатулло ин кора албатта сарфи назар мекунад. ҷурахони бобохон танбеҳ дошт ва ҷараёни рақобат нишон дод ки дар ин мубориза воқеан ҳам як ҷаҳду талош самараи дилхоҳ ба бор овард. ҷурахони бобохон дар ин дидор ғалаба ба даст овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. ана ҳамин лаҳза имконпазир буд барои имтиёз ва ин фурсат ҳам хеле мусоидаткунанда буд барои паҳлӯ. дасти рости довар бо либосҳои сафед Шарофиддинов Мустафо федератсияи гӯштии миллӣ гӯштии аз тарафи дасти чапи довари гуногунен бо либосҳои кабуд Шарифов Абдулманон нишон медод. таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифии паҳлавонони дигар. Мустафо Шарофиддинов варзишгари хилати сафед дошта аз ноҳияи Фархор аз дастаи Хатлон 2 аст ва ҳарифи ӯ Абдулманон Шарипов аз дастаи Душанбе 2 бо хилати кабуд аст. Хуршед Исмоилов як мураббии ҷавон ҳам ки дар идомаи сабқат ва дар маҷмӯъ ба шогирдаш Мустафо Шарофиддинов тавсия дод ва ин буд ки ин паҳлавон алон дар марҳилаи ниманиҳоӣ қарор дорад. ҷурахони бобохон ҳарифи худро албатта пайдо менамояд. баъдан акнун ба паҳлавони хилати кабуд дошта бисёр ҳам Абдулманон Шарипов пешдастӣ кард. Абдулманон пешдастӣ кард ва дар ин раванд акнун муваффақ ҳам шуд. бадан имтиёз дорад. бадан ба паҳлавони хилати сафед дошта ҳар ду ҳам имтиёзро ба даст оварданд. бадан боз ба паҳлавони Душанбешаҳр. Абдуманон Шарифов як қадам ба пеш ниҳод. Абдуманон Шарипов албатта донишҷӯи бахши аввали донишкадаи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон. паҳлӯ бисёр ҳам бо ҷуръат, бисёр ҳам ҳунари беҳтарро паҳлавони хилати кабуд доштан нишон дод. маълум аст дар ин раванд ки як дастаи қавии донишкада дар ин ҷо ҳам беҳтар ва ҷолибтар ҳунарнамоӣ дорад. ой бисёр ҳам ҷолиб партофти паҳлавони Душанбешаҳр. ин варзишгаре ки ояндааш хеле дурахшон аст дар ин ҷо ҳалол баҳогузорӣ мешавад. Абдуманон Шарипов ҳамин тавр аз ин марҳилаи ниманиҳоӣ натиҷаи хуб ба даст овард, ба финал баромад. ибтидо яке баҳои бадан гирифт, сипас дуввумин ва баъдан ҳам
шарипов соҳиби паҳлӯ гардид ва дар ниҳоят ҳам ин партоф ҳалол баҳогузорӣ шуд. дӯстони азиз, акнун мо ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингилӣ байни ҷавонони солҳои таваллудашон 2000-2003 барои гиромидошти хотираи устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов расидем ва акнун фурсати муаррифии дута паҳлавони муваффақи вазни то 55 кило. инҳо ҷурахони бобохон, паҳлавони хилъати сафеддошта ва варзишгари моҳири ин вазн боз ҳам дар зергурӯҳи би ки бисёр матонати хуб нишон дод, ин Абдуманон Шарипов аст. Абдуманон Шарипов дар рақобати ин мусобиқот аз ибтидо ҳам фаъол буд. 3 ғалаба ба даст овард. дастпарвари мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ҷурахони бобохон дар ин раванд кӯшиш мекунад ки боварии мураббияш Абдулло Саидхоҷаевро сазовор бошад. ҳоло ҳам руҷӯъ дорад дар самти идомаи мубориза ки ба хатогӣ роҳ надиҳад. воқеан ҳам ҳар ду паҳлавон бисёр ҳам чобук, моҳир ва хеле маҳораташон ҳам фарқкунанда аст. ва дар бахши аввали факултаи варзиши донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон Абдуманон Шарипов таҳсил мекунад. ҳоло ҳам идомаи нерӯсанҷӣ нишон медиҳад. огоҳ ба паҳлавони хилъати сафеддошта ҷумахони бобохон. ҳар ду варзишгар ҳам дар вазъияти якхела қарор доранд. баъдан нест боз ҳам рақобати ниҳоии вазни то 55 килоро тамошо дорем. ҳар ду то кунун муваффақ ҳам нашуданд, ҳарчанд бисёр эҳтиёткорона ва бисёр устокорона ҳам таваҷҷӯҳ доранд ки амалҳои худро анҷом диҳанд. бисёр ҳам ҷолиб, аммо нест ягон имтиёз ба ростӣ. бори дигар дар ин сон паҳла бадан фикр мекунам буд бадан як довар баҳогузорӣ кард. баъдан ман албатта ин бетаваҷҷӯҳ мекунем як бори дигар. лаҳзаи хеле муносиб, охири амалкарде ки ҳаст дар ин. бале, ягон ҷои гуфтугӯ ҳам нест. дақиқ бадан ҳаст. боз ҳам бадан ба паҳлавони хилъати кабуд дошта натиҷа баробар шуд дар муборизаи ҷумахони бобохон ва Абдулманон Шарипов.
مرحله نهایی وزن تو 55 کیلو. دقیقه آخرین نیروسنجی پهلوان خلعت سفید داشته هم بدن دارد پهلوان حریفش هم، اما اینجا یک آگاهی میتواند که ورزشگر رو از نتیجه دلخواه محروم سازد در صورت نبودن امتیاز. رقابت ادامه دارد. جورخان باباخان، عبدالمنان شریف و مبارزه هر دو بدن نیو پهلو با پهلوان خلعت کبود داشته. شریف و اکنون نزدیکتر شد به قوله پیروزی. و مسلمبek کریمov پهلوان خلعت سفید داشته. این هم تربیه جسمانی و ورزش این عامل یا عنصر اساسی بهر رشد فرد و کار این پهلوان امیدبخش است. بسیار هم با جرأت در این لحظه رفتی سبقت نشان داد که واقعا پهلوان خلعت کبیر داشته در جریان مبارزه متانت و مهارت قوی هم دارد. وقتی نیروسنجی البته باز هم ادامه خواهد یافت. مسلمبek کریمov و باز هم تلاش پهلوان اکنون در این رقابت چگونه ثمر می آورد به حالا ما در رفت این مسابقات خواهیم دید.
мунис бобоев дар ин рақобат ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. фурсатҳои муносиб, лаҳзаҳои ҷолибро албатта мо дар рафти ин нерӯсанҷӣ тамошо кардем, ки дар вазни то 60 кило паҳлавонон хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд ва мунис бобоев воқеан ҳам ҳунараш сазовор буд. از طرف دستی راست داور بلبوزهای سفید ظریف‌زاده حبیب‌الله، از طرف دست چپ داور بلبوزهای کبود قادرزاده عیسی‌جان. баъд ёне ки бобоев ғалаба ба даст овард, озодона ба финал баромад ва интизори ҳарифи худ хоҳад шуд. ҳоло зарифзода бо ҳамроҳии қодирзода дар майдон нерӯсанҷиро оғоз карданд. ҷуфти дуюми марҳилаи ниманиҳоии вазни то 60 кило нест. фикр мекунам ягон имтиёз нест. ин лаҳзае буд ки талоши паҳлавонон боз ҳам самараи дилхоҳ ба бор наовард. зарифзода ҳабибулло, намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, дар як давр озод буд. дар даври дуюм идибеки амиршоҳро шикаст дод. баъдан боз ҳам талошу таваҷҷӯҳаш ба ҳамин марҳила буд, ки ба ин давр ҳам расид. зарифзода алон имкон дорад, ки чун камтаҷрибагӣ ва ҷавонии паҳлавононро мебинем, ки ин қадар ҳаракатҳои саривақтиро хуб оғоз мекунанд, аммо боз ҳам як ҷузъиёт, як мушкилие ки инҷо ҳам пеши назар меояд, ҳамон надоштани сари ёсин орин ё дасти ҳариф аст, ки дар дилхоҳ амал ин бисёр муфиду муҳим аст. қодирзода роҷӯ дорад ки ҳаллуки байнро истифода кунад. паҳлӯ ба зарифзода дода шуд. ҳабибулло Зарифзода боз ҳам ҳарифро дар як ҳолати хеле мусоид пайдо кард. акси амалро истифода карду аз рақибаш имтиёз ситонида тавонист. қодирзода бошад дар як давр озод буд, баъдан Анушервон маҳсидиневро мағлуб кард. имтиёз нест. ҳарчанд мубориза бурд, ҳарчанд таваҷҷӯҳ кард барои боз ҳам изофа кардани қувваи лозима дар ҳамин лаҳза берун аз майдон, аммо натиҷа нест. аз боло аз камарбанд доштан барои Зарифзода бисёр муфид аст. ҳабибулло Зарифзода дар як фурсат бадан аст, ин имтиёзи бадан, бале. паҳлӯ дорад, боз ҳам соҳиби бадан шуд. боз ҳам мубориза идома меёбад ин варзишгари хелати кабуддошта Қодирзода Исоҷон аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон алон таваҷҷӯҳ мекунад, аммо натиҷаро баробар карда наметавонад. зуд ба ҳуҷум мегузарад Қодирзода Исоҷон. Зарифзода огоҳӣ гирифт. ҳабибулло мехоҳад вақтро кашол диҳад.
дар майдон имрӯза албатта ҳаракатҳои партери комилан мамнуъанд, чунки гӯштини миллӣ аст. ҳабибулло алон ҳам руҷӯъ барои имтиёз надорад. бубинед, дақиқаи охирини нерӯсанҷии варзишгарон. ходирзода исоҷон боз, аммо зарифзода вақтро кашол медиҳад. бале, чунин ҳам бояд бошад. барқасдона инҷо ақибнишинӣ дорад. огоҳӣ гирифт. ҳабибулло албатта дар ҷараёни мубориза боз ҳам дубора ҳамаи амалҳои худро дар ҳамон дақиқаи аввал ва оғози дуюм анҷом дод ва дилпур аст ки вақт сипарӣ гардад барояш кофист. мунис бобоев дар ҳамин вазн ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст. ҳабибулло зарифзода ҳамин тавр ғалаба ба даст оварду ба финал баромад. фишурдаи нерӯсанҷии паҳлавонони вазни то 60 килоро манзури шумо карда истодем. бубинед чӣ гуна лаҳза, аввал паҳлу, баъдан ҳам ин бадан аст имтиёзе ки мо тамошо кардем. албатта паҳлавонон, иштирокчиёни марҳилаи ниҳоӣ ва сабқатҳои дигар ҳам аз худ маҳорати беҳтар нишон доданд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем барои маърифӣ иштирокчиёни марҳилаи ниҳоӣ вазни то 66 кило. мунис бобоев аз дастаи хатлонду ин паҳлавони кӯлобшаҳр таҳти роҳбарии хусрав шоев тамрин мекунад. ва боз ҳабибулло зарифзода, ин паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, хилъати кабуд дорад. мунис бубинед камарбандро ҳарду ҳам дар як ҳолатанд. бисёр иллате ки фарогир аз паҳлавононро андеша надоранд ки чаро камарбандро аз боло медоранд, аммо дигар унсун, дигар роҳи дуюм дараҷааш боз ҳам, ҳатто аввал дараҷааш ҳам бояд дасти ҳарифро доранд. кӯтоҳ ҳам набошад, лоақал сари осини ҳарифро бояд албатта фишорашро бештар созад ва дар ин раванд метавонад муваффақ бошад. аз камарбанд, ҳалуки дохила, сари сеюҷӣ ва дар маҷмӯъ аксари амалҳое ки анҷом меёбанд бо муваффақона хотима ёфтанаш дар гумон аст. як тарафро эътибор медиҳанд, дигар паҳлуро комилан ба эътибор намегиранд. сабаби муваффақ нашуданашон ҳам ҳамин аст. мунис бобоев, паҳлавони шаҳри кӯлоб, акнун аз ҳарос, аз тарс берун шуд. намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳабибулло зарифзода худро хуб дифоъ кард. ҳарду ҳам баробарӣ
در هنرنماییشان به نظر می رسد. پهلوانان البته باز هم وقتی معین چون نیرو میسنجند باید داوران هم شخص فعال یا پاسیو را نشان داده توانند. حبیبالله و مونیس در نهایت بدن با مونیس بابایف داده شد. حبیبالله هم 3 غلبه دارد تا این مدت و مونیس هم هر دو پهلوانی وزنی تا 55 کیلو بهترین بودند که به فینال برآمدند. این افاده بهترین بودنشان را بار دیگر نشان می‌دهند. دقیقه آخرین تنها یک بدن نصیب مونیس بابایف است. هر دو هم خیلی خسته شدند. حبیبالله ظریفов بدن دومین بدن رو هم مونیس بابایف به دست آورد. جالبترین فرصت اگر تواند که پهلو حریف را افشاند آنگاه حبیبالله موفق می شود. در ثانیه های اخیر و واقعا همه دو بدن داشت مونیس. حبیبالله ظریفزاده در آخرین لحظه ها در ثانیه های اخیر توانست پرتافتش پهلو بها گذاری شود. بدن به پهلوانی خلعت کبود داشته ظریفزاده حبیبالله پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان در این وزن بهترین اعتراف شد. قربانبکov این ورزشگر لباس‌های ورزشی سفید دارد.
абдурраҳим намояндаи хатлон 1, самадов иномиддин варзишгари дастаи душанбе 2. дақиқаи аввали муборизаи ҳарду паҳлавон. як лаҳза таваққуф. аз коргардон хоҳиш мекунем ин лаҳза боз ҳам як фурсат, як лаҳзаи баҳсбарангезро ҳам ба мо манзур намояд. раҳмоналӣ шарипов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи рашт аст. бетаваҷҷӯҳ мекунем ибтидо ки чӣ гуна ин амал ба вуқӯъ пайваст сар ба замин афтид ки бисёр ҳам вазъияти мураккабро ба миён овард ва акнун инҷо баҳси доварон ба амал меяд ки паҳлавон бисёр ҳам дар ҳолати хавф ва мушкилӣ зиёдтар қарор дошт. инҷо худи сардовар ба ҳайати доварон машварат анҷом медиҳад ба сарафтидани паҳлавони хилъати сафеддошта. аз коргардон хоҳиш мекунем як бори дигар таваҷҷӯҳ кунад ба ҳамин лаҳза. бисёр фурсати нигаронкунанда аст. инҷо ҳам бисёр самадов дар вазъияти ниҳоят гарону мушкил қарор дошт ва акнун хулосаи амиқи доварон дар рафти ин нирӯсанҷӣ. паҳлӯ ба паҳлавони хилъати сафеддошта қурбонбеков сафарҷон, намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. ин дуюмин партофт, акнун партофти дуюм ҳалол, паҳлӯ ҳалол аст. сафарҷон қурбонбеков дар ин лаҳза як паҳлӯ дошт. ин паҳлӯи аввал аст. сипас дуюмин паҳлӯро ин варзишгар бо ана ҳамин амал, ана ҳамин ҳаракаташ ба даст оварда тавонист. шаҳбоз сироҷов яктаки сафед дорад. худобахш сулаймонов намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо хилъати кабуд аст. рафти мусобиқа дубора собит месозад ки паҳлавонони вазни то 65 кило ва маъзан ҳамон як дастаи мукаммали донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар инҷо хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. ҳамон нафароне ки дар бахши якум ва дуюми факултаҳои донишкада таҳсил мекунанд, шаҳбоз сироҷов аз ҷумлаи онҳост ки дар вазни то 65 кило. шаҳбоз сироҷов алон муддаӣ барои дарёфти роҳхат ба марҳилаи ниҳоии вазни то 65 кило аст. имконпазир аст. паҳлӯ ҳаст. бале, худобахш сулаймонов акнун соҳиби имтиёзи арзанда ҳам шуд. шаҳбоз сироҷовро зарур аст ки дар ин раванд боз дучанд меҳнат кунад, талош намояд барои баробар кардани натиҷа.
باری دیگر هم شهباز فرصتی اندک مناسب را هم برای خود فراهم ساخت، اما پهلوانان از میدان بیرون شدند. چون از میدان بیرون شدند الکی امکانیت عملی کردن آن مطلب از میان می رود. از همین نقطه نظر باید هر چی که می خواهند در مرکز میدان زودتر انجام دهند و در برابر این حریف هم عقب نشینی می کند که از این ورطه از این حالت رها یابد، کارو باز هم کشال دهد برای روند بازگشت به مرکز میدان. شهباز سیراجوف هم دوچند اعتبار می دهد به همان، چون گفتیم حالت اوله، اما این مراتبا نه. پهلو پهلو حلال خدا بخش سلیمانوف. سلیمانوف با مرحله نهایی وزنی تا 65 کیلو برآمد. ابتدا پهلوان شهباز امتیازی بدن گرفت، سپس خالی بازگرانتر پهلو رو از دست داد و بعدا هم یک حرکت دیگری که ورزشگر باز هم دوباره پهلو دو پهلو این حلال است. از طرف دست راست داور بولوبازهای سفید قربانبکov سفرگرد ولایت مختار کوهستانی بدخشان، از طرف دست چپ داور بولوبازهای کبود سلیمانوف خدابخش ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اکنون پهلوانان دیگر حالا معرفی شدند در وزن تا 65 کیلو. قربانبکov سفرجان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان خلعت سفید دارد. خدابخش سلیمانوف این هم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان است با خلعت کبود. پهلوانان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در این وزن هم نمونه بودند. قربانبکov امتیاز اولین بدن رو گرفت. مبارزه هم جریان دارد. قربانبکov دوباره باز به خطاگیر راه داد. سلیمانوف صاحب امتیازی از حریفش بلندتر پهلو گردید. از همان نماینده ها خواهش میکنیم شهردارنامه سفرها آمدن پیچک زنید. سلیمانوف هم که در رفت مبارزه باز هم فعالتر شد. میبینیم که قربانبکov بسیار نیرو و متانت خوب خود را در مرحله نهایی از دست داد. اما این مرحله نهایی هم باشد وقت بیشتر در اختیار دارم. ثانیه به شمار هم میتواند یک نقش بگذارد در پیروزی ورزشگر. یعنی فارغ و بی‌طرف بودن لازم نیست تا به نقطه آخرین، تا به لحظه های در اختیار داشته باید تلاش کرد. ما چندین مراتب شاهد آن گشتیم که ورزشگر در 3 ثانیه آخر ناکام می شود یا برعکس کامیاب هم می شود. پیروزی را قربانبکov خوب به دست آورد. قربانبکov سفرجان قربانبکov غالب آمد.
дар вазни то 65 кило барандаи медали тилло гардид. Mizrovzoda Anusherov zakladu. Az tarafi dasti çapı dolar Bolibozvoy Kavur Baxtiyor Kurbanalizoda Xatlon Ya. Tayoribina Ernazarov. аннушервон мизробзода паҳлавони шаҳри кӯлоб аст. Kostimov Ulug'bek Xatlon Ya. хилъати сафед дорад ва қурбонзода бахтиёр паҳлавони дастаи хатлонияк бо хилъати кабуд. мизробзода анушервон дар ин раванд. таваҷҷӯҳ як лаҳза. дар ин раванд метавонем аз коргардон боз ҳам хоҳиш мекунем ки ин лаҳзаро ба мо манзур кунад. бисёр имкони хеле созгор буд. дар рафти партофти ҷолибу мусоид дақиқ бадан ҳаст. мубориза идома меёбад. мизробзода акнун имтиёзи аввалро ба даст овард. бахтиёр қурбонзода дар дидори аввал халилулло коковро мағлуб намуд. баъдан қурбонализода бо камолов ҷаҳонгир ҳам дастболо шуд ва ин сеюмин рақобати паҳлавони хилъати кабу доштааст. ва мизробзода бошад дар дидори аввал Фаридун Азизовро мағлуб кард. баъдан боз ҳам Сиёвуш Давлатовро дучори шикаст намуд. ва ҳар ду паҳлавон бори сеюм аст ки ба майдон меоянд. паҳлу ба мизробзода дода шуд. аз майдон берун нашавам, бояд наздиктар ба ҳамон марказ бошам. натавонист қурбонзода. бахтиёр паҳлавони шаҳри бохтар ва паҳлавони шаҳри кӯлоб алон дар майдон дар вохӯрии аввали ниманиҳоӣ вазни то 70 кило нерӯсанҷӣ доранд. варзишгари кӯлобшаҳр мизробзода як паҳлӯ дорад. таҳти роҳбарии Хусрав Шоев ин паҳлавони умедбахш тамрин мекунад. баъд аз фурсат бале чун пайрав Хусрав Шоевҳо Мизроб Шоев
сулолаи паҳлавонӣ дар кӯлобшаҳр ҳам рушд мекунад. алон мебинем дар идомаи мусобиқот ки бисёр ҳам мизробзода имконияти мусоид, фурсати ҷолибро ҳам хеле хуб истифода кард. паҳлу ҳалол аст ва ин анушервон пеш аз муҳлат ғалаба ба даст овард. чӣ гуна? ана ҳамин тариқ ин бадам буд. сипас ин паҳлавон ин партофташ паҳлӯ буд ва мубориза идома ёфт ва дар ниҳоят ҳам варзишгари хилъати сафед дошта дуюмин паҳлӯи худро ҳам ана ҳамин тавр ба даст оварду дастболо шуд ва ба финал баромад. элназаров маҳмадамин паҳлавони шаҳри душанбе яктаки сафед дорад. уллуғбек қосимов варзишгари дастаи душанбе як бо хилъати кабуд дар майдон аст. муборизаи паҳлавонон акнун ин дақиқаи аввалаш пушти сар шуда истодааст. талоши паҳлавонон боз ҳам албатта самараи дилхоҳ фикр мекунам ба бор меорад, чунки ҳарду ҳам агар мо таваҷҷӯҳ кунем элназаров дар ибтидо дилдор қувватовро шикаст дод, баъдан паншери амрохонро ҳам мағлуб кард ва сеюм рақобаташ бо сарвар ҳотамбекови суғдӣ сурат гирифт. 3 ғалаба дорад элназаров ва уллуғбек қосимов бошад дар даври аввал бо амир ҳайдар давлатҷонов аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ғолиб шуд. сипас садриддинзода файзиддинро ҳам мағлуб намуд ва як нерӯсанҷӣ нисбат ба рақибаш камтар дорад. 2 ғалаба дорад ва ин бори сеюм аст ки ба майдон меояд. вохӯрии дуюми нима ниҳоии вазни то 70 килоро мо тамошо дорем. пешрафт, пешбурди кори ин соҳа маҳз дар самти тарбияи мақсаднок, тамрини ҳамешагӣ ин бисёр ҳам аз малакаи доварон мураббиён маъзарат бисёр вобастагии зиёд дорад. дар раванди машқҳо бояд ки худи мураббиён ҳам ба ин нуқта эътибори ҷиддӣ диҳанд. малакаи рушдёбӣ ва боз ҳам таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон ва идомаи рақобатҳо хеле зиёд аст. ва бошад ки дар ин ҷараён албатта мо боз чеҳраҳои дигар нафарони сазоворро бубинем. ҳарду паҳлавон то кунун имтиёз ба даст наоварданд. ин ҳаракат акнун баъди ҳолати таваққуф буд. огоҳӣ ба улуғбек қосимов дода шуд.
Hocan Dijon. Hocan Dijon Mirzoyev. النظرов اندکی فشار رو میخواهد که خوبتر کند، اما اینجا باز دیگر عامل ها، دیگر عنصر ها باید مد نظر اول باشند. اولوغبек قاسمов برگشت این ورزشگر به مرکز میدان مساعدت کننده است برای ادامه با برار. النظرов آگاهی میگیرد. اکنون باز قاسمов اولوغبек هم اندکی پسیوی دارد. راست ایستاده باید گوشتین گیرد طبق آیین‌نامه، طبق قاعده های گوشتین ملی گوشتین گیری. حالا که بیرون هم چون به مطلب به همان مقصد نهایی نزدیک تر بود سازگار است. بسیار هم یک فرصت مناسب حلال است. بله بسیار هم النظرов خوب هنرش رو نشان داد و النظرов همین طور به مرحله نهایی برآمد و با همراهی مزروب زاده انوشیروان پهلوان خوتالان قوه آزمایی خواهد کرد. رقابت های نیمه نهایی وزن تا 70 کیلو هم به انجام رسیدند. النظرов با همین ترتیب انا همین طرزی که دیدیم حریف را بسیار هم عین مدعا پرتافت انجام داد و غلبه صفر را به دست آورد. کیلو در مرحله نهایی مزروب زاده انوشیروان پهلوان دسته خطلون 2 النظرов محمد امین دانشجوی بخش دومی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان دسته مکمل را خورشید عبیدالله به این مسابقات سفربر کرد. سرمربی منتخب گوشتین ملی جمهوری تاجیکستان و در خصوص مزروب زاده میسازد گفت که خسرو و مهراب شایف ها این پهلوانان این سلاله که خیلی خوب راه را باز هم نبیرگان ادامه میدهند. قهرمان جهان میان استادان سامبو در سال 2004 در شهر ترسونزاده مزروب شایف و اکنون فرزندان اون باز هم مهراب و خسرو و پیرو در این زمینه باز هم موفق هم شدند. استادان جمهوری تاجیکستان در گوشتین ملی سامبو و جودو هم محسوب می‌یابند و امروز البته باز هم از فرزندان نبیره در میدان نیروسنجی دارد. انوشیروان مزروب زاده پهلوانی که در بارش حرف زدیم نو به سن 17 قدم می‌نهد، خلعت سفید دارد و در خصوص مهارت النظرов قبلا هم اطلاع دادیم که در این مرحله بار چهارم است که به میدان می آید. انوشیروان انتظار می شود البته باز هم در رفت این مسابقات و اندک قامتش بلندتر است. ببینید که چی خیل خواست که حریف رو فریب دهد، سمت عملش رو کاملا دیگر کرد، موفق نشد. آگاهی گرفت انوشیروان.
анушервон боз ҳам таваҷҷӯҳ дорад барои ҳалуки дохила, муваффақ нашуд. Элназаров, ин паҳлавон ҳам 2 сол аз ҳарифаш бузургтар аст. ёдовар мешавем ки миёни ҷавонони син солҳои таваллудашон 2000 ва 2003 ин мусобиқот бори 4 аст ки сурат мегирад. бисёр ҳам анушервон як амали ғайриоддиро ҳам иҷро кард, аммо комёб нашуд. ҳаракат бо риоя кардани ҳамон масофаи зарурӣ дар вақти албатта лозима боз. анушервон имкони хуб дорад, сари осини ҳарифро хуб дошт. элназаров усули сари китфро бенатиҷа анҷом дод. мизробзода анушервон, намояндаи дастаи хатлон 2. огоҳӣ дорад, бояд ин маротиба ҳам як таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дошта бошад. роҳи баргашт нест, лоақал агар имтиёз гирифта тавонад, огоҳияш бекор карда мешавад. огоҳӣ буд, ба танбеҳ табдил ёфт. танҳо ва танҳо анушервонро инҷо имтиёзи бадан. ой бисёр ҳам элназаров руҷӯъ кард, таваҷҷӯҳ намуд ва дар дақиқаи охирин элназаров ҳарифро ба тактапӯш рафтонд. ба ҳамин тартиб элназаров ғалабаро пеш аз хотимаи вақт ба даст овард ва соҳиби медали тиллои вазни то 70 кило гардид. али боқиёв, ин паҳлавони дастаи хатлон 1. алон мебинем ки дар идомаи муборизаи имрӯза маҳорати худро беҳтар нишон дод. мирзозода ҳасанҷонро дар даври аввал мағлуб кард. абдуҷаббори абдусатторро дар даври дуюм ноком намуд ва ҳоло дар марҳилаи ниманиҳоӣ вазни то 75 кило қарор дорад.
و مقصود جان رحیموف این پهلوانی دوشنبه شهر اهلدین دولتوف رو در دوری اول مغلوب کرد. ذکرالله عبداللهیف رو در دوری دوم و این پهلوان هم بعد دو غلبه در مرحله نیمه نهایی قرار دارد. علی همون سلاله پهلوانی با قیوف ها را اینجا معرفی می سازد. ورزشگری که امروز رفتی مسابقه را خیلی هم جالب کرد. در سبقت های قبلی خود مهارت و هنری بهتر هم نشان داده توانست. فکر میکنم اندک وزنش سبکتر است و بنابر سبب حیاتی اوی مکملی دسته خطلون این ورزشگر وزنش را دیگر کرده است و در وزن تا 70 کیلو پهلوانان دیگر از ناحیه جلال الدین بلخی هستند و تو جایی که ما اطلاع داریم سرمربی ضرور شمارید که در این روند البته باز هم جایهای ورزشگران را باز معین سازد. علی باقیوف در وزن 75 کیلو تا جای ما میدونیم قبلا در وزن تا 70 کیلو در گوشین ملی قوه میسنجید. رفتی البته مسابقات جریان وخوری های نیمه نهایی البته باز هم پهلوانان ارزنده ورزشگران امید بخش رو باز هم معرفی کرد. علی این مراتب بسیار یک امکانیت یک فرصت خوب رو هم از دست داد. نوبسته از کم بودن وزنش باز هم در این لحظه ها خیلی جهد و تلاشش جالب تر است براستی. نوبسته از اونی که نتیجه به دست نآورده است. حالا علی امکان دارد که حریف رو به یک سمت دیگر به سمتی پهلو به سمتی که پهلو قرار داشت و علی باقیوف پهلو رو مول خود کرد. توانست براستی خیلی جرأت متانت خود رو هم خوب نشان داد و یک قدم دیگر اکنون تو به مرحله نهایی باقی مانده است. ورزشگران رو میبینیم که در وزن تا 75 کیلو اینجا شیرزاد امینوف، علی باقیوف هم در بخش اول دانشکده تربیت جسمانی تحصیل میکند. امروز هم آن جوانانی که در مکاتب عالی پایتخت تمرین دارند، یعنی سینشان البته از 17 تا 20 ساله امروز در این مسابقات جمهوریوی شهر کلوب شرکت ورزیده میتوانند. علی این مراتب هم باز رجوع میکند به کناری راست. بعد راست و چپ فرقی ندارد برای این ورزشگر. هر دو پهلو گوشتین خوب میگیرد. این سلاله پهلوانی چی در ایام گوشتینگیری علی شیر و رسول و رستم و حکیم و برادران علی باقیوف سمت چپ و راست هر دو هم یک مرام یک زیل است. این از کسبیت خوب و ملکه والای پهلوان درک میدهد. وقت انجام یافت باقیوف علی در این مرحله در واخوری نیمه نهایی غلبه به دست آورد و به دوری نهایی برآمد. اکنون باز دو پهلوان دیگر رو ما به شما معرفی میکنیم بعد
лаҳза баъди ҳолати такрории наворҳои гулчини сабқати паҳлавонон дар марҳилаи ниманиҳоӣ. фишурдаи натиҷабахши ин лаҳзаҳоро бо ҳам мебинем. Али Боқиев, ана ҳамин лаҳза паҳлу Маҳмадалӣ Мирзоев, довар аз ноҳияи Файзобод, бисёр довари зирак, чобук ва моҳирам ҳаст. ана ҳамин тартиб ишора мекунад ва воқеан ҳам масъулият ва масъулияташ дар майдон хеле хуб аст. ана ҳамин доварро, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, семинар машваратҳое ки федератсияи гӯштини миллии мамлакат доир мекунад, ин ба хотири беҳдошти кори фардои доварон аст. ин Раҳмоналӣ Шарипов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, довари ҷавон аз ноҳияи Рашт. از طرف دست چپی داور والیبال‌های کبود خائین شکرانov بدخشان ва дарбораи Шерзод Эминов месазад гуфт ки дар як давр озод буд, даври дигар Шаҳобиддин Анварзодаро мағлуб кард. акнун дар даври сеюм дар марҳилаи ниманиҳоӣ қарор дорад ва Қоим Шукронов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар як давр озод буд. баъди ин ҳам ғалабаи навбатиро дар муқовимати Сироҷиддин ба даст овард ва ба ин марҳила боз роҳ ёфт ба вохӯрии ниманиҳоӣ. Қоим Шукронов, чун гуфтем ки ин аз ноҳияи дарвоз аст, ҳайати мукаммали вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ширкат дорад. Гулҳисан Шукроновро мо хеле хуб медонем. расо 25 сол қабл як шӯҳрати волои гӯштинро ҳам дар майдонҳои наврӯзӣ нишон медод ва ҳоло фарзандаш ҳам дар ин ҷода хеле нафари муваффақ ҳам ҳаст. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал миёни бузургсолон ба дарёфти медали биринҷӣ шарафёб шуд. 4 давр рақобат кард. инҷо ба ӯ шидо доданд. Али Боқиев ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст. ман ба ростӣ дар бораи ҳарифи ин паҳлавон Шерзод Эминов он қадар маълумоти бештар надорам, аммо дар бораи Қоим Шукронов бисёр ҳам шукрон Қоим Шукронов гуфтем ва имрӯз ҳам Шерзод Эминов ки донишҷӯи бахши сеюм аст дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, имрӯз ҳам таҳти роҳбарии сармураббии мунтахаби гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Убайдуллоев як ҳайати мукаммали донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирии шаҳри Кӯлоб ширкат доранд ва воқеан ҳам аллакай шогирдони Хуршед Убайдуллоев марҳилаҳои асосиро бо муваффақона пушти сар карданд ва аксари онҳо аллакай муддаиён барои дарёфти медали тиллои мусобиқоти имрӯза ба ҳисоб мераванд. Қоим Шукронов, чун гуфтем дар бораи истеъдоди фавқулодааш, аммо инҷо қонеъкунанда, бале, акнун аввалин имтиёзро ҳам Шукронов ба даст овард. муборизаи паҳлавонон боз идома хоҳад ёфт. вақт ҳам хеле кам боқӣ мондааст. таваҷҷӯҳи Шукронов албатта боз барои усули истифодаи усули сари китф аст. ин лаҳза муваффақ нашуд. Шерзод Эминов аз чӣ бошад ки ҳарос дорад ба ростӣ, бояд инҷо ҷуръаташ боз ҳам бештар бошад, матонаташ аз ин ҳам қавитар бошад.
ҳаракати охиринро агар инҷо мо ба назар гирем, дар ин раванд месазад ки як бор мо ба ҳамон ҳолати такрорӣ таваҷҷӯҳ кунем. аз пой доштан қатъиян манъ аст. на ягон ҳолати ғайриқоида нест. аз пой комилан надоштааст. аз коргардон хоҳиш мекунем як бори дигар ҳамин лаҳзаи баҳс барангезро ҳам манзури мо кунанд. шукронов дар рафти истифодаи ин усул кӯшиш кард ки даст бибинед ки умуман надоштааст. на ҳаракате фикр мекунам буд барои ҳамон имтиёзи сазовор. ва боз дубора таваҷҷӯҳ мекунем ҳолати дигарбораи баргашт ба ҳамон нуқта. рақобат идома меёбад, баъдан танҳо ба ҳамон паҳлавони хилъати кабуд дошта мансуб асту халос. мубориза идома меёбад. боз қоим шукронов баъди афтидан як фурсати таваққуф буд дар майдон. ана ҳамин ҳолат мадди назар гирифта шуд ва партофти паҳлавон. акнун ин маротиба ягон ҷои гуфтугӯ ҳам нест. қоим шукронов ба осонӣ ғалабаро ба даст овард ва ба марҳилаи финалӣ баромад. бо Али Боқиев ин варзишгар майдондорӣ хоҳад кард. варзишгарони дигар ба майдон меоянд. майдон давот карда мешавад. бохӯри ниҳоӣ вазни то 80 килограмм. шарипов тӯйчибек душанбе 2, камолов салмон душанбе. таваҷҷӯҳ ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 75 кило. Али Боқиев паҳлавоне ки хилъати сафед дорад, аз дастаи хатлон 1 дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ таҳти роҳбарии Сафар Баротов тамрин мекунад. ва Шукронов қоим намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аниқтараш аз ноҳияи Дарвоз хилъати кабуд дорад. то ин марҳила ҳарду паҳлавон 3 ғалаба ба даст оварданд. дар даври ниҳоӣ вазни то 75 кило миёни ҳам нерӯ месанҷанд. муборизаи паҳлавонон қаблан ҳам хеле ҷолиб буд. қоим Шукронов вақте ки бо Шерзод Эминов ба майдон баромад дар вохӯрии ниманиҳоӣ, ин ҳам сабқати хеле ҷолиб буд. ва Али Боқиев ҳам ҳангоми мубориза бо Маҳмудҷон Раҳимов матонаташ хеле фарқкунанда буд. яъне ҳарду сазоворам барои ҷоизаи ифтихорӣ. боз албатта вақт инҷо довари барҳақ аст. кадоме аз инҳо бештар заҳмат кашидааст ва чӣ гуна дар марҳилаи ниҳоӣ муваффақ мешавад, албатта хоҳем дид. али боз ҳалоки берунаро хуб истифода карда натавонист. қоим Шукронов андаке аз ин вазъият бале чун мехоҳад ки раҳо ёбад, довар
муҷозодаш кард. шукронов боз ҳам як муборизаи ҷиддии худро ба роҳ монд, комёб нашуд. куҷост али ҳамон анъанаи сулолаи боқивҳоро нишон диҳад дар истифодаи усули сари китф? чӣ гуна рустам расул шӯҳрати беандоза дошт, алишер боқиев низ рақобат мӯътадил ҷараён дорад. бароси шукронов, қоимҷон ҳоло як ҳаракати дигараш ҳам бенатиҷа хотима меёбад. мубориза андаке сустар шуд. ғолибро албатта нафари муваффақро дар ин ҷо чун баъди сипарӣ гардидани 2 дақиқа муайян кардан натавонистанд. на ба ишораи огоҳӣ, на ба ишораи имтиёз. машварати доварон дар хусуси хулосагирии 2 дақиқаи паҳлавонон, 2 дақиқаи муборизаи паҳлавонон. ба яке аз паҳлавонон албатта инҷо бояд муҷозот карда шавад, аммо на ба ин нуқта ҳам баробарӣ аст ва на ба имтиёзе ки албатта боз инҷо худи варзишгаронро лозим аст. то кунун номаълум боқӣ мемонад ки чӣ мехоҳанд, ба истифодаи кадом усул бештар майл доранд. سی ثانیه وقت با این 2 پهلوان چی نتیجه می‌دهد؟ اوی بدن شکرانوف حریف رو فریفته کرد و بدن بهاگذاری گردید. شکرانوف هم بسیار حرکتش سریع وقتی بود. قایم شکرانوف برنده مدال طلای وزن تا 75 کیلو گردید.
تویچیبک شریفов با خلعت سفید، سلمان کامولov با Туйчибек Шарипов Душанбеге. Az tarafi dasti çapı dolar voleybol Kamur Salmon Kamurov Dushanbege. дар бораи Салмон албатта танҳо ҳаминро мегӯем ки ин паҳлавон ҳам дар бахши сеюми донишкадаи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. ҳарду ҳам дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонанд. ҳам Туйчи ва ҳам Салмон. ҳарду ҳам дар як бахши сеюм таҳсил мекунанд. Туйчибек ба осонӣ ғалаба ба даст овард ва бисёр ҳам самти бибинед ки воқеан ҳам самти заифии ҳарифро хуб пайдо кард, акси амалро истифода кард ва рақибаш ба осонӣ ба тахта пушт афтод. паҳлавон аз шаҳри Душанбе аввалин шуда бояд бо либосҳои варзишии сафед вориди майдон шавад. Az tarafi dasti rosti dolar voleybol Safet Bilal Nusratov Dushanbe. Az tarafi dasti çapı dolar voleybol Kamur Zoirsho Abdulxayrov Xatlandi. Tayori binat boxumi nihoi vazni tonnalat qilagan. Zoirsho Abdulxayrov паҳлавони шаҳри Куллоб хилъати кабуд дорад. Билол Нусратов ин варзишгар аз дастаи Душанбе аст. муборизаи паҳлавонон дар вохӯрии дуюми ниманиҳоии вазни то 80 кило инҷо оғоз гардид. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба матонати ҳарду варзишгар. Zoirsho Abdulxayrov паҳлавоне ки таҷрибааш камтар аст, андаке ҳаррос дорад дар рафти мусобиқот. ва Билол Нусратов намояндаи Душанбе ҳоло ҳам дар ин фурсат бояд ки бидуни дудилагӣ як самтро ихтиёр кунад ва то ба охир амалро расонида тавонад. баъдан матлабашро амалӣ месозад ва шояд тавонад ки дар ин ҷараён боз ҳам сазовори имтиёзи арзанда гардад. камарбанд инҷо албатта камарбанд ё миёнбанд ки ин маъмул аст дар байни оммаи мардуми гӯштингир. вақте ки инро бибинед ки чӣ ҳолати хеле мусоид, хеле лаҳзаи ҷолиб, ҳолати хуб, огоҳӣ ба паҳлавони хилъати сафеддошта Билол Нусратов. Билол кӯшиш мекунад ки дар ин ҷараён боз намуна бошад. баъдан ба Zoirsho Abdulxayrov дода шуд. рафти ин нерӯсанҷӣ акнун боз ҳам собит месозад ки партофт воқеан ҳам ҳалол аст ва бисёр ҳам Zoirsho Abdulxayrov дар ин мубориза раванди сабқатро боз ҳам ҷолибтар карда.
аҳсан. хуршед як мураббии хеле хушсалиқаи ноҳияи Фархор имрӯз як ҳайати мукаммалро ҳам ба ин мусобиқот сафарбар кард ва воқеан ҳам як матонати хуби абдулхайров зоҳиршоро мо дар майдон мушоҳида кардем ва ин варзишгар ба финал баромад. бо ҳамроҳии Туйчибек Шарипов рақобат хоҳад кард. муборизаи паҳлавонон дар вазни то 80 кило дар марҳилаи ниҳоӣ оғоз гардид. Туйчибек Шарипов дар муборизаи қаблӣ муқобили Фирӯз Ҳабибзода ҳам маҳорати хуб нишон дод. ҳоло боз талоши паҳлавонон ҳам хеле беҳтар шуд. абдулхайров зоҳиршо паҳлавони худталон ҳоло имтиёзро аз даст дод. Туйчибек дастаи душанбе дуро муаррифӣ месозад. Туйчи ва Салмон Камолов ки қаблан рақобат кардан ҳарду ҳам аз дастаи якачини донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонанд. боз ҳам муборизаи паҳлавонон инҷо ҳам пуршидатар бадан ду баданро акнун паҳлавони хилъати сафед дошта ба даст овард. Туйчибек Шарипов ва зоҳиршо паҳлавони худталон боз ҳам баданро аз даст медиҳад. бо афзалии 3 бадан айни замон Туйчибек дар марҳилаи ниҳоии вазни то 80 кило муваффақ аст. ду бадан як паҳлӯ ин ҳам афзалии бештар аст. Туйчибек аз идомаи рақобат қаноатманд аст. аммо зоҳиршо Абдулхайров бояд дар ин ҷараён дигар хел гӯштин гирад ва комилан масъулияташ дучанд дар майдон мушоҳида гардад. паҳлӯ ҳалол ғалабаро пеш аз муҳлат Туйчибек Шарипов ба даст овард. Туйчи донишҷӯи бахши сеюми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон пирӯзии вазни 80 килоро ба осонӣ ба даст овард. ҷолибтарин фурсат фишурдаи натиҷабахши даври ниҳоии ин мусобиқотро дар вазни то 80 кило манзури шумо кардем.
умар расулов бо хилати сафед аст. мураббияш аъзам расулов бародараш ҳаст аз шаҳри ҳисор. рақобат дар дақиқаи аввал хеле ҷолибтар аст. аҳмадов суҳайл ҳарифи даври ниманиҳоии умар аст ки хилати кабуд дорад. дар ин ҷараён умар аллакай имтиёзи паҳлӯ ҳамчунин баданро ҳам соҳиб шуд. таваҷҷӯҳ дар рафти мусобиқоти имрӯза аз ҷониби худи умар расулов бештар аст. дар чемпионати ҷавонони мамлакат дар ноҳияи ҷабор расулов дар коқи варзишии зарафшон маҳорати ин паҳлавонро хеле хубтар мо дида будем ва умар расулов ин ҳам худи ҳамон ҳайати дастаи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистонро мукаммал кардааст ва абдулло абдуллоев ҳам баъди албатта ин паҳлавон боз ба майдон мебарояд ва чун гуфтем ки ҳайати мукаммали донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ин мусобиқот воқеан фаъол буданд. асосан донишҷӯёни бахши аввал, дуввум ва сеюм дар аксари вазнҳо аллакай афзалӣ ва маҳорати худро ҳам хуб нишон доданд ва ба марҳилаҳои асосӣ ҳам роҳ ёфтанд. ҳоло умар дигар намехоҳад дар ин лаҳзаҳо боз фишорро ҳам дучанду сечанд намояд, чунки кофист аллакай натиҷаи бадан паҳлӯ барои иштирокаш дар марҳилаи ниманиҳоӣ. баъди ин ҷуфт албатта носиров озодӣ бо ҳамроҳи гулаҳмадов исмоил ба майдон хоҳанд баромад. паҳлӯ ин ҳалол аст. умар расулов аз шаҳри ҳисор ғалабаро сари вақт ба даст овард ва ба финал баромад. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба амали умар. бале хуҷандиҷов ҳам якдилона инро тасдиқ мекунад. паҳлӯ буд, сипас бадан баҳогузорӣ гардид ва баъд аз бадан боз ҳам дубора руҷӯъ кард. паҳлӯи дигар, ду паҳлӯ аллакай ғалаба аст дар гӯштини миллии гӯштингирӣ. ва гулмаҳмадов исмоил, маъзарат мехоҳем аз бинандаи закӣ. ин варзишгар дар дидори дуюм аз абдулло абдуллоев шикаст хӯрд ва абдулло абдуллоев ин узви дастаи якачини донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад ва озодӣ носиров ин паҳлавони кӯлобшаҳр хилати кабуд дорад. таҳти роҳбарии шодӣ зоиров қиблагоҳаш ин варзишгар ибтидо дар ҷамоати деҳоти зиракӣ тамринро шурӯъ кард. дар мусобиқоти қаҳрамонии наврасон бале ширкат варзида буд. дар чемпионати осиё ҳам
و در منطقه آسیای مرکزی میان همسالان خود زینه سیوم افتخاری رو در سامبو به دست آورده بود و به تدریج مهارت و همان استافته موفقیت قبلگاهش رو میخواهد که ادامه دهد. زمانی گشتنگیری شادی زایروف البته برای تماشابینان فراموش نشونده است فکر میکنم. عبدالله عبداللهیف چون گفتیم یک هیئت مکمل پهلوانان امیدبخش دوشنبه شهر از دانشکده تربیت جسمانی در اینجا رقابت دارن، هنرنمایی کرده ایستادن. عبدالله فعالتر شد. آزادی اگر چنین عمل کند باز هم مجازات شدن از استثناء دور نیست. یک لحظه ای که عبدالله از این حالت با آسانی رها یافت. فکر میکنم برای آزادی جالبترین فرصت بود، بهترین امکانیت بود که از عبدالله وزر ستاند. میبینیم در رفتی مبارزه که به همان نقطه نهایی عمل خود را انجام دادن نمیتواند. آزادی اندک جوانتر است، قامتش هم اندک پستر نسبت به حریفش. اینجا اکنون تجربه، قوه و تجربه و باز هم دیگر جهت های هستند که اینجا باید ورزشگر نمونه بودن خود رو نشان دهد، فعال باشد، برابر داشتن دستی راست، کمربند چی کار رو در صورت انجام نیافتن به سمت چپ چگونه حرکت کند، فاصله رو چگونه نگاه دارد و بسیار عامل های مفید هم هستند و باز هم دیگر سمی و پهل های که ورزشگر رو هم میتواند به ناکامی برد. آزادی فکر میکنم دیگر راه رو باید استفاده کند. با اصول سر کتف الکی او موفق شدن نمیتواند. نه این لحظه بسیار هم عبداللهیف از حالت مساعد از فرصت خوبی به عمل آمده استفاده کرد. آزادی این لحظه باید انتظار نمیشد که چی حالت عبداللهیف اکنون با عمر رسولوف در فینال رقابت میکند. چی باید کرد؟ اکنون این مشکلی و این کمبودی ها را باید در جریان تمرین شادی زایروف باید با او می آموزانید. انا همین لحظه که گمان داشت که الکی کار انجام یافته است، اما عبداللهیف که میداند تا به همان نقطه نهایی مبارزه بود. عبداللهیف و عمر رسولوف تحت رهبری سرمربی منتخب گشتین ملی جمهوری تاجیکستان خورشید عبیداللهیف در دانشکده تمرین میکنند و عمر رسولوف از این بیشتر هم در شهر حصار تحت رهبری اعظم رسولوف مشق ورزی میکرد. عمر من فکر میکنم که مهارتش در همین سال میان جوانان خیلی خوب عیان بود. آینده درخشان دارد. عمر در جهد و تلاش های
марҳилаи ниҳоӣ мехоҳад ки боз ҳам фаъолу намуна бошад. бо ақл, идрок, фикр, бо андеша амал мекунад ва сабаби муваффақияти бештараш ҳам ҳамин аст ки Умар медонад ки дастро дар кадом лаҳза кӯтоҳтар дорад ва суратафзои ҳаракатро дар ин ҷараён баъдан чӣ гуна ба роҳ монад. имтиёзи аввал насиба шуд. паҳлавони ба тамкин аст. абдулло абдуллоев ҳам ҳунарнамояш дар ин мусобиқот агар ибтидо аз даври аввал дар даври аввал озод буд, Гулаҳмадовро шикаст дод, Озодӣ Носировро мағлуб кард ва ин марҳилаи чаҳоруми сабқатҳост ки паҳлавон ҳоло майдондорӣ дорад. мо аз Умар албатта боз ҳам истифодаи усулҳои ҷолиб, боз ҳам дарёфти имтиёзҳои аз ин ҳам арзандаро умедворем. огоҳӣ ба Абдулло Абдуллоев дода шуд. дар маҷмӯи ҳаракатҳо афзалӣ матонати Умар ба назар мерасад. ҳамлаҳояш зиёдтаранд. новобаста аз оне ки имтиёзи як лаҳза яку якбора на. Абдулло Абдуллоев ҳам дифоъ кард, худро раҳо карда тавонист аз ин ҳолати мушкил. агар варзишгар воқиф набошад дар ин маврид бисёр ҳам баланд, ҳатто ҳолати рост будан ки ҳамун аз ҳар ду сари осин ки ба болои сари ҳариф ба тахтапӯш меафтад. ин корро хост Умар ба мо нишон диҳад, аммо Абдулло муқовимати саривақтӣ нишон дод ва раҳо ёфта тавонист. се маротиба Умар усули сари китфро ҳадафи истифода қарор дод, комёб нашуд. ин то андозае аз дифоъ кардани рақибаш Абдулло Абдуллоев дарак медиҳад. паҳлӯ ба паҳлавони хилъати сафеддошта. дақиқаи охирини нирӯсанҷии паҳлавонон дар вазни то 90 кило. Абдулло Абдуллоев акнун агар хулосагирӣ кунад, бадан ба Абдулло дода шуд. авҷи маҳорати ин паҳлавони хилъат сафеддошта дар майдони имрӯза ҳам дубора ба назар расид. паҳлӯ ҳалол аст ва Расул Умаров дар вазни то 90 кило ғалабаро ба даст оварду ба марҳилаи албатта дар марҳилаи ниҳоӣ ҳам дастболо шуд.
бале дӯстони азиз, акнун мо ба рақобати ниманиҳоии вазни то 100 кило таваҷҷӯҳ мекунем. абубакри акобир бо либосҳои варзиши сафед ба майдон омад. баҳром ҳусайнов паҳлавони шаҳри кӯло бо хилъати варзиши кабуд. ҳаводорони гӯштини миллӣ дар кӯлобшаҳр зиёданд. ин кафкубиҳои бештарро паҳлавонони мизбон ба хотири ба майдон баромадани баҳром ҳусайнов анҷом доданд. абубакр дар 3 чемпионати имсолаи мамлакат воқеан ҳам як маҳорати беҳтар, ҳунари ҷолиб нишон дод. дар миёни бузургсолон ҳам муваффақият ба даст овард. алон бисёр омодагиаш ҳам маълум аст ки хеле фарқкунанда аст. ҳарифаш дар фишори аввалини ӯ тоб оварда наметавонад ва аллакай инҷо абубакр мунтазир мешавад ки ибтидо ҳарифаш кореро анҷом диҳад. баҳром ҳусайнов. баҳром ҳам дар миёни донишҷӯён дар худи минтақаи кӯлобшаҳр ҳам мавқеи шоёнро ба даст овард ва ҳайати якачини минтақаи кӯлобро қавӣ кард. аммо инҷо ҳаракаташ ғайри қоида буд. довар ба ӯ огоҳӣ дод. абубакри акобири ба бисёр дилпурона инҷо интизори амали ҳарифаш аст, аммо маълум аст ки баҳром ҳусайнов инҷо ҳаррос дорад. вақте ки абубакр аз боло доштанро оғоз мекунад, аллакай ин паҳлавон ба шикам меафтад. худро аз ин ҳолат зуд мехоҳад ки раҳо кунад ва дар маҷмӯъ инҷо тоб овардан, муқовимат кардан бо ин паҳлавони бароманди ҷумҳурии тоҷикистон абубакри акобир кори саҳлу оддӣ нест ки баҳром ҳусайнов ин амалҳоро боз ҳам дучанд намояд. фикр мекунам танбеҳ бояд дода шавад. бале, танбеҳ ба паҳлавони шаҳри кӯлоб. гӯштӣ намегирад. баробари доштани камарбанд аст. боло абубакр бадан бисёр ҳам ҷуръат, матонати қавии паҳлавон боз ҳам хуб ба назар мерасад ва ақибнишинӣ баҳром ҳусайнов ҳам хеле хуб мушоҳида мешавад. инро бинандаи закӣ хуб медонад. бисёр нигарон кунанда. агар довар инҷо ҳам метавонад дар ин лаҳза боз танбеҳи дуюмро ҳам ба ин паҳлавон диҳад, аммо ин ҳолат сарфи назар мешавад. рақобат идома меёбад. чунин менамояд ки барои абубакр ин ҳамон ҳолати омодабошӣ, омодасозӣ, омодагардонии бадан барои иштирок дар марҳилаи ниҳоӣ аст. ба ҳар навъ абубакр бисёр муносибаташ самимӣ аст бо ҳарифаш, бо эҳтиром аст. баробари афтидан боз бубинед ки гӯё ки сари ӯро сила мекунад. имконияташ медиҳад ки аз ҷояш бархезад ва воқеан ҳамчунин аст. ин ҷавонмардӣ, футуват ва қавииродагии паҳлавонро нишон медиҳад ки нов аст аз оне ки дар муқовимат, дар муқобили маҳорати абубакри акобир ҳунари ҳарифаш заифӣ дорад, аммо абубакр бисёр ба ӯ хуб муносибат дорад. танбеҳи дуюмро доданд. бисёр ҳам ҳолати нигаронкунанда. бояд аз майдон ронда шавад. ман фикр мекунам ин назари банда аст. шорӣ ҳам ҳақ дорад инҷо фикрашро баён созад. баҳром ҳусайнов комилан гӯштӣ намегирад. огоҳӣ, танбеҳи аввал, танбеҳи дуюм. бале, ташаккур. воқеан ҳамин лаҳза ана ҳамин тасдиқи гуфтаҳои банда дар майдон собит гардид. абубакри акобир дар марҳилаи ниманиҳоӣ ғалаба ба даст овард ва аввалин шуда ба финал баромад. мубориза, талошу кӯшишҳои абубакри акобирро мо дар рафти нерӯсанҷӣ бояд бубинем. дубора бубинем ки ҳарифаш комилан аз ин рақобат даст мекашад, ақибнишинӣ дорад ва дар маҷмӯъ ягон ҳолати ҷолиб ба қайд гирифта нашуд. садимбеков шоҳимардон паҳлавони шаҳри душанбе
با همراهی امیرجان اسمتов حالا در میدانند. امیرجان خلعت کبود دارد. جفت دویمی رقابت نیمه نهایی وزن تا 100 کیلو. در مبارزه هر دو پهلوان تا کنون لحظه جالب یا فرصت مناسبی استفاده عملها به نظر نمی رسد. شاهی مردان بسیار توجه کرد برای استفاده اصول خیلی دوست داشتش، اما سلیم بیکوب موفق نشد. امیرجان اسمتов اندکی ترس حراسش گم شد. اش پشت سر نه و از کمربند باید دارد. مربی باید به این پهلوان البته در جریان تمرین توصیه بیشتر و خوبتر هم دهد. پهلوان کلاب شهر ببینید ستون در جریان فشار ستون ماندن، این هم به منفیت کار نیست. این رو هم داور خیلی خوب پیخست میکند. حتی مجازات هم انتظار است ورزشگری رو که عملهای غیر قاعده رو در میدان نشان میدهد. امیرجان اسمتov در چنین لحظه ها صورت افزایی به نفع یکی از ورزشگران خواهد شد. نظر داوران در اینجا البته با این نوبت گرفته می شود. بعد یعنی که علاقه 3 دقیقه سبقت به نتیجه انجام می یابد. البته این سلیم بیگزاده شاهی مردان ورزشگر شهر دوشنبه با پهلوان میزبان امیرجان اسمتov در میدان رقابت دارد. آگاهی به سلیم بیگزاده داده شد. قوای هر دو برابر است. داوران هم حتی برای نشان دادن آن همان افضلی متانت پهلوانان عاجز ماندند. ستون گذاشتن، دست را ستون گذاشتن. اینجا هم در گشتین ملی رایج نیست. 1 دقیقه دیگر
амирҷон бояд аз боло агар бубинем ки қомати баланд дорад, аммо он омилҳо, он роҳҳои бомуваффақонае ки барои пирӯзияш созгор аст, онҳоро кам истифода мекунад. ин дар рафти тамрин ба вуҷуд меояд. албатта шоҳи мардон агар ин лаҳза боз ҳам дубора таваҷҷӯҳ кунад, руҷӯъ кунад ба ҳамон амалҳои ғайриқоида, он гаҳ боз ҳам танбеҳ ӯро таҳдид хоҳад кард. таваққуф буд. амалкарди охирини шоҳи мардон натиҷаен ба бор наовард. сонияҳои ба шумор аст то ба хотимаи муборизаи ҳарду паҳлавон. бисёр хуб паҳлӯ, бисёр хуб паҳлӯ ба шоҳи мардон Салимбеков. шоҳи мардон акнун хатогиашро ислоҳ кард. тамом. шоҳи мардон хатогиашро ислоҳ кард ва ҳамин тавр ба даври финалӣ баромад. бо Абубакри Акобир ин варзишгар барои медали тилло мубориза хоҳад бурд. Голубия лаборатории як паҳлӯ ва паҳлавони як-яки сафед Салимбеков. шоҳи мардон. охирин дақиқа ниҳоят самаровар шуд барои шоҳи мардон. дасти ростидовар волейболҳои сафед бобоҷон бобоев. дӯстони азиз, бори чорум аст ки мо ин паҳлавони хилъати сафед ба бар кардаро дар чемпионатҳои имсолаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар гӯшини ҷудо миллӣ ва ҳамчунин чемпионати мамлакат оид ба гӯшини румии юнонӣ мебинем. даври охирин марҳилаи ниҳоии вазни то 100 кило миёни Абубакри Акобир ва Салимбеков шоҳи мардон оғоз гардид. аз ин фурсат, аз ин лаҳзаи хеле муносибу ҷолиб ҳоло паҳлавонон чӣ гуна истифода мекунанд. Абубакр бисёр як усули маъмул, ҳаракати дӯстдоштааш ҳамон ҳолати бештар, ҳамон аз боло доштан бисёр ҳам дилпурона баъдан амал мекунад ва дар идомаи нерӯсанҷӣ ҳоло имконпазир аст агар Абубакр тавонад ки бедро ё ҳамон боз ҳам ҳалуки дохила дар истифодаи усули сари китф ҳам хеле маҳораташ ҳалуки берунаро ҳам то ба нуқтаи ниҳоӣ хеле ҷолиб ва диданӣ хуб анҷом дода метавонад. дақиқаи аввали муборизаи паҳлавонон Абубакр ба монанди ҳамон нерӯсанҷӣ ниманиҳоӣ саросима нест. дар ибтидо як ҳалуки берунаро ҳам андаке хубтар иҷро кард, аммо бидуни натиҷае ки ӯ мехоҳад. ҳоло ҳарифаш ин паҳлавони душанбешаҳр шоҳи мардон Салимбеков андаке боз ҳам хавфу хатари зиёд ӯро домангир аст. ой бисёр як ҳолати мушкил. Абубакр худ амал кард ва андаке буд ки ба саросимагӣ роҳ диҳад, аммо ягон имтиёзе набуд ва зуд ин ҳолатро бартараф кард ва хост ки ҳамон ҳолати рост будан ҳалуки дохила бо ҳамон партофти ҷолиби ҳамешагии худро ҳам манзур кунад, аммо ҳарифаш зуд ҷояшро иваз кард. бисёр ҳам вазъияти мушкилтар буд барои Абубакр ва аз ҳисоби таҷрибааш ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамрин мекунад, аз ин ҳолат ба осонӣ раҳо ёфта тавонист. паҳлавони умедбахши мамлакат алон боз ҳам имкон дорад акнун
باز به همون حالت اول اگر باز کمربند رو از بالا داشته است از پشت سری حریف اندک پایانتر باید به کمربند رجوع کند. بله همین طور هم کرد دستی راست حریف را و اکنون الکی خودی شاهی مردان میداند که از اسلوب از عملهای بیشتری ابوبکر اکابر واقف هست. فقط دفاع دارد حریفش، فقط دفاع عقیب نشینی و همون دست رو ستون گذاشتن. همین است کارش در میدان امروزه در مرحله نهایی وزن تا 100 کیلو. ابوبکر اکنون از این هم پرتافت های جالب دارد، از این هم حرکت های بهتر و شایان و شایسته دارد. اگر باز میبینیم که اون با همون عمل کرد و حالت های خیلی مساعد کننده باز رقابت بعداً با ابوبکر امتیاز اول داده شد. بسیار هم آهسته، بسیار هم به همون مرحله به خود خاصش حرکت میکند. این باز هم اکنون اند که صورت افزایش دیگر شد. بسیار هم یک سمت را اختیار کرد و کاملا طرز دیگر رفتار کرد. به نیمه راست نشان داد و سمت چپ رو پیشپا یک حلوک خیلی هم جالب رو منظور کرد که حلال بها گذاری شد. در دقیقه دوم ابوبکر اکابر ظفر یافت و بار چهارم است که در چمپیونات مملکت در نمادهای گوشتین به فینال میبراید و موفقیت کامل رو هم به دست آورده میتواند. غلبه او رو تبریک میگویم و باز پهلوانان وزن جمعی 100 کیلو را استقبال میگیریم. بسیار لحظه های سازگار و امکانیت مساعد و پرتافت جالبی ابوبکر اکابر در مرحله نهایی وزن تا 100 کیلو. dolar voleybol Kamur Emontur Abdurrahim Dushanbe. Tayorugina Davlatjon Nazariyev Federatsiya Gushini Milliy Jumhuriyat Tojikiston Odinayev Akmal Dushanbe. باباجان بابایف پهلوانی گران وزنی شهر کلوب با خلعت سفید است. در مرحله نیمه نهایی با عبدالرحیم امامقلوف از شهر دوشنبه مبارزه برده ایستاده است. باباجان در وزن جمعی 100 کیلو در چمپیونات جمهوری تاجیکستان میان جوانان در ناحیه جبار رسولوف یک ماه قبل بسیار بسیار عالی، اینقدر استعدادی خوبه. احسن. جالبترین پرتافت در کوتاه‌ترین فرصت. بیاید یک بار دیگر ببینیم.
باباجان اوه، حتی دست رو هم نداشته با همون قوهی. ببینید ببینید که چگونه بسیار عالی، بسیار عالی. و همین طور این پهلوان به فینال برآمد. دولت نظریف با اکمل اودینایف حالا در میدانند. دولت نظریف از سلاله پهلوانان نظریف های کلاب شهر است. ظریف نظریف، خیرالله نظریف، عریف نظریف، شریف نظریف و دولت نظریف. اما این پهلوانانی که این هم یک سلاله بزرگ رو میموند تحت روبری خیرالله نظریف و اکمل اودینایف. این پهلوانی دسته دوشنبه یک بسیار هم پهلو با دولت. همون اصول دوست داشته دولت همون حلوک بیرون است. اگر سری اوستین رو داشت با وزنش فشار آورده تا به همون نقطه درکاری، تا به همون خاتمه با برار این کار رو دولت به انجام میرساند. امروز در مقاومت اکمل برایش آسان میسر گردید. پهلو حلال تمام کار انجام یافت. هر دو پهلوانی وزن جمعی 100 کیلو واقعا هم خیلی هنرشون خوب درخشید. دولت نظریف با آسانی غلبه به دست آورد و به فینال برآمد. باباجان بابایوف با خلعت سفید این ورزشگر از شهر کولوب است. دولت نظریف پهلوان دسته فدراسیون گشتن ملی جمهوری تاجیکستان. در مورد سلاله پهلوانی نظریف ها قبلا در سبقت های نیمانی های حرف زدیم و پهلوانان اکنون هر دو هم از یکدیگر براسی در حراسند، چون که دولت نظریف در گشتن طرزی و زود، گشتن ریمی یونانی، در گشتن سامبو و اکثر مسابقه های سطحی جمهوریوی رو هم با موفقانه انجام داده است. و باباجان بابایف چمپیون فعلی مملکت در گشتن جوانان، در میان جوانان در چمپیونات جمهوری که در ناحیه جبار رسولوف دایر گردید، این رو هم ما توسط گزارش مفصل به بینندگان منظور کردیم. محمد علی میرزویف داور درجه جمهوریوی از ناحیه فیض آباد باز هم امر میکند که رقابت ادامه یابد. هر دو هم براسی سزاوارند. تا جای میدانیم هم دولت و هم باباجان در مرحله نهایی این وزن نفرانی ارزندند. و کدامی از این اکنون باباجان هم که رجوع کرد به همون حلوک بیرونه، دو بار کوشش که خاتمه داد موفقش نگردانید. دولت نظریف حلوک بیرونه را استفاده میکند، دست رو میدارد و خود رو به زمین هوا میدهد، حرف رو آنچنان بر میکشد که اکثر وقت موفق میگردد. اما این لحظه، این حالتی که خواست
به همین سمت اعتبار دهد مسافه را خوب رعایت نکرد. سبب موفق نشدنش هم همین بود که باید فاصله نزدیکتر که باشد به حریف نزدیک شدید در استفاده اون اصول باز تنقیسی کمتر می شود. بابا جان هم اندک فعال شد. باز هم بابا جان هم به مانند دولت نظریف هر دو هم یک اصول یک ترتیبی سبقت میدانداری خود را نشان میدهند. وزن جمعی 100 کیلو مرحله نهایی تلاش پهلوانان برای دریافت مدال طلا. آن افرادی که در واخوری نیمه نهایی ناکام شد مستقیما دریافت زینه سیوم را مال خود میکنند. بابا جان رجوع کرد باز هم نتوانست. مبارزه ورزشگران ادامه دارد. در شهر کلابچون دیدیم که پهلوانان ابتدا از وزن 55 تا وزن جمعی 100 کیلو به میدان برآمدند و بهترین ها را ما به شما معرفی کردیم. وسیله است که واقعا باز هم محبت و شهرت گشتین جودو را در میان عامه در میان نسل نورس بیشتر می سازد. بسیار هم دولت همین حرکت را خوب آغاز کرد، اما هر دو با یک زیل هر دو هم یک حلوک بیرونه را بیشتر مورد استفاده قرار دادند. هر دو هم ناکامند و داوران البته طبق آیین نامه بعد از 2 دقیقه باید خلاصه گیری کنند. کدام پسیفتر است؟ بابا جان بابایف آگاهانیده شد. مبارزه اکنون باز هم ادامه می‌یابد. بابا جان یک هجوم دیگر کرد. از بالا داشتن رو بابا جان باید فراموش نکند. بدن به بابا جان داده شد. براسی بابا جان سزاوارانه این امتیاز رو به دست آورد. جوانی که درباره هنرش گفتیم، چمپیون مملکت در گشتین جودو میان جوانان، دولت نظریف میخواهد اکنون در این روند باز نتیجه را هم برابر سازد. هر دو از میدان بیرون شدند. البته تا به خاتمه هم وقتی نه چندان بیشتر در اختیار دارند. پهلوانان مبارزه میبرند. دولت نظریف این مراتب هم توجه به استفاده حلوکی بیرون نکرد، نتوانست. بابا جان باز هم دوباره در این سمت فعال بودن خود را میخواهد نشان دهد، اما وقت انجام یافت. بابا جان در این دیدار با یک امتیاز بدن موفقیت را به دست آورد و باز برنده مدال طلای مسابقه جمهوریوی آید به گشتین ملی میان جوانان گردید. دوستان عزیز، بعد چند لحظه بله ما این حالت جالب لحظه های مساعد رو منظور شما میکنیم و با همین گزارش خود رو هم از مجموعه باشگاه ورزشی شهر کلوب انجام میرسانیم. بابا جان بابایف در وزن جمعی 100 کیلو برنده مدال طلا شد. به همه غالبان مدال و افتخارنامه تحفه های خاطروی در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. به شما سلامتی و کامیابی را همیشه تمنا داریم.